handu hakonekana ta thirikari tindikitwo ya kaunti nginya ringi gakiambiria guteithiririo na guku iguru. Waingira muno kwanza uhoro-ini wa bara uririkane ati thiini wa bara ni kuri bara cia county government na ni kuri bara cia national government na nicio cikoragwo ci rungu rwa KENHA na KURA na gwakorwo kwina bara cia county. No muingi oi bara ni bara thirikari kana ni governor kana ni president inyu mumenye uria muguthondeka bara iyo iki bara iyo i hau. Na ngwiciria ni iguite governor Sakaja akiuga kaingi agikorwo ni taru ruhonge rwa KURA ni rwagire gukorwo rwi devolved kwi county government na akaheana gitumi kimwe ati hindi iria bara ici taru nyingi ciacio na nikio rona riu president ekuingirira iria nyingi ciacio cirathondeka gundu cigukinengerwa mbunge mathondekithie mubunge akorwo bara na Nairobi uri ehuana ungimirora Nairobi ni 696 km squared 17% yayo ikabe koyo ni national park igacoka riu kuwe igatigarira 500 and something km squared ni kanini na bara nyingi ukoraga bara iroka igathie through constituency inya na kuo hindi ya kura yaroketwo mbia na ciatuika ni mubunge okuga uria cikuthika ri ni hinya muno mubunge uyu akauga bara ino ithiite through kilometer constituency inya iki atia ithondekwo no governor ina interest itaruta bara ta Jogoo Road na ki ina interest na gutigirira ati undu bara iyo i county yake yagire guthondekwo kuma mwena uyu nginya ki nginya mwena uri ungi kuo ni njui ni tukoretwo twina tumaundu ta tu uguo na thina ugakorwo ni ucio ngwiciria no iguite gukiaririo hindi ya bunge RMLF ino kiria levy ya maguta yagirire gukorwo ikigayo atia undu waingira thiini wa county ino bara nyingi ona iria cirahuthika ni ngari ni cia county no igakorwo gicunji kiria kiranengerwo county ni kinini muno no isitoshe undu thirikari ni imwe nikio rona riu na ithio tugakira president ona kana basis tirakinya haha ri ni tugitigirire ati bara ni ciathondekwo thiini wa county ya Nairobi na to uguo tu ngwiciria andu ndiika ni moe ati hindi iria twalunchaga na he mundu kunjuritio horo wa theno hindi ya twalunchaga dishi na county thina umwe governor aririre president ni ati ciana cia Nairobi stile masukuru maiganu ma primary Nairobi no kuoka ugakora cukuru ya ciana 4,000 wathie gicagi cukuru igekira ciana 300 ni cukuru nene muno kana ciana 400 no Nairobi ni uthia wakora nginya cukuru ina ciana 8,000 undu cukuru iria ci Nairobi ungitara population ya Nairobi ukore cukuru stakinyite igana rimwe wacoka wauma hau the next county wakora ina cukuru 200 na ki na governor no wahimizire president gutigirira ati ni tuongererwo mbia ona ngoro ciathire thiini wa CDF cia constituencies kuongerera irathi kuo urakora challenges ici nyingi ciacio ona wamikora ati ni responsibility ya national government county government no irarirwo nekirwo no yagire gwika atia ni yagire gukorwo ikingirira hau uguo waingira thiini wa Truta Nairobi River by the way tondu no agweta horo wigie DC na county machine ya Shafashi milioni imwe ne yakinyire machine ya Shafashi ni roka na ciana ni very excited na ati ni turiciaga Shafashi na ciana ici umenye nicio future itu na andu magire gukorwo makimenya ati public participation ikoragwo iho thiini wa gatiba na riu kaingi ri tugenda kumenya kiria mwana araria ri muciari we no ukorwo wiyokera mwana kuria ngima no tweka public participation itu he ciana ciatu iria cirenda kuria ki Shafashi gwiciria no igwirwo na president yakiro ciana cikimwira cirenda kuria Shafashi na ule can you make a decision as a county and as a government kuma he president nginya governor na aria angi othe based on mwana okay let me argue for the sake of argument ingethie na mwana wakwa nduka-ini anjire arenda kuria thwiti ri na ndamenya thwiti o ringi no imuthukie magego ri ni ndamenya Shafashi citingithukie ciana but for the sake of argument do I just take that proposal to mwana ni etia? No, you don't just take that proposal no na ithue na thiini wa ihinda riria turi
this child is a very important one. Na njoke he handu governor aheanaga kiria ngerekano ya kairetu gathire getirwo Limuru Girls within the first year ya undu twambirie school feeding gwiciria 2023 around that term. Kana kau gokire cukuru that term peke yake gatiahotaga guka cukuru no hindi akwagire Dishina County ngagioka cukuru undu ni kararia nige undu mwana uyu na ukiugaga ni aremikira decision akamenya ati oka cukuru ni ekuhota na ndehota guthoma kugwa gaikara mucii kundu kauga mwana ucio ndangimiki decision iyo no riria kwagire Dishina County he kairetu gokire cukuru tamu imwe tu na gakihituka na gagithie Limuru Girls nginya umuthi ugekiraga kiria theno ya Dishina County ono ngoro cukuru yo ndiri na kiria ndigikoragwo ithini wa program ya Dishina County kuakora mwana uyu kumu make comfortable ona emo ikarathi kwanza thiku ici ureri wa thiku ici muraikarathi na mugakidiscuss na mwana na mukaria agakwira ihi ni stakeholder ona kini stakeholder ona nginya kiria muraruga hwaini ni stakeholder ona ni stakeholder na no akwiri ndadire tuguthire gatheri muno na akoro wina capacity ya kugarurira ri no gwika atia no kugarurira no atarona ri agutukiretwo na mathina ri ona ri wauga ni murita gatheri muno na kimathi ni iguaga uru na akauga ko ndi no hoti ningeka atia no nyende ona ni gwika atia kugarurira ti mwana geragia agathia akoya tumahu na hau bas ni akimurehera tumahu hau uguo Laule twarerie uhoro wa he kaundu kwenda kugweta ka uhoro wigi giko Nairobi and why the national government irahana tera intervene uhoro wa giko thini wa Nairobi hena maundu maria tungiuga ati kuma tene na mbere ya especially 1992 mari responsibilities ya thirikari maundu ta giko nikio igwa kamero iria ciokaga kurogota kiria takataka nginya micini ya andu na kinaki no thino ni systemic ati kuma especially after 92 hindi ria kwagire multi party na Nairobi ikihuana ka ya ingira ya opposition Nairobi ni yarekereirio muno from then na nirona turari uhoro wa miaka igana mithiru na riu uhoro ucio uria wikite ugoka ugipailaga ati gwakinya ati ni yakinyire ati yakinya ni takataka hindi ria thirikari yari na capacity ya kwirogotera takataka yo nyene igikinya ati ni ya mitora thini wa private hands gwituika ati andu nio mariokaga na marori mao makarogota makarihwo na kugu thini wo horo ucio gukigia maundu maingi muno wa mbere mundu no arenda guthondeka baita hindi ria aroka kurogota giko na giko giki no kingi kugu kwambia kugia mathina ta mau by the time governor Sakaja aroka kuirira ugakora thina ucio ni urakoretwo thina munene muno na undu wa mbere governor arekire ni kwambia kuongerera capacity ya ngari cia county ukorwo ni cio nyingi riu ciroka atia cirarogota giko niguo tutigakorwo tukiholdwo hostage ni private entities ati thini wa urogoti wa giko no thabari no tie ikinya rimwe na national government undu ririkane ningi ni kuri kindu gitagwo Urban Areas and Cities Act. Thini wa Urban Areas and Cities Act ugigira thini wa section 6 yaragiririo horo wa Nairobi tu ikauga Nairobi is the capital city of the nation. Nairobi shall have a special arrangement with the national government. Ku uhoro uyu ni waroretwo no kuonwo ati Nairobi ndingi operate like any other county. Ikoretwo ati niyo ati mundu wothe ingira kuma JKIA aingiraga thini wa Nairobi iconic dignitaries no marioka na mamu inconvenience na traffic na ki uingi wa andu ona kana mundu arathie mara kana arathie ha aba gukaka aba gaikara guku gacoka gathie so there is also a lot of things siko si thini wa Nairobi na si affectaga ma party ringi cia kiria kugo ni thini wa hindi uraigwa thirikari ya national government kiingirira ira ingirira undu watho ni umiathite yuke ingirire ne ikorwo ina special arrangement na muci wa Nairobi. Alright nejo tuna dakika ta igire uguo citigarite na no nguhe ndagika imwe ya kuga horo ne wenge ngurie kiuria kimwe ngurie kiuria kigimainie na licenses na ni gukoretwo kwina mateta ma fake licenses hau harathi atia licenses itu
oria njugire unified business permit irahota gukunyitithaniria license mugwanja wagire kumi apply online thini wa www.nairobiservices.go.ke no kaingi wakora mundu agawigire kunani okanirwo ihirehe nguteithie ino Nairobi andu moka guthukuma rucini na nginya kuri ona mabroker ona matari account na makaingeria ungumani ucio na taringi ona andu aingi angi maigana ona account na makorwo kwina fake licenses icio ciraumira thaa ici twina operation nene muno na nitunyitite a big number ya fake licenses icio na oturia twiriga kuheana ndumiriri ni ati forgery undu andu aingi mareka photoshop forgery ni kindu gikoragwo gikuwa miaka 7 jera na twanyita no tukamwita tugiprosecute andu acio undu kwanza iretwo specifically forgery iradina thirikari revenue yayo kuo no turathie na mbere tukinyitaga kire icio na andu othe nimetukumera aiko no are mo apply online ukathini wa customer service center itu undu at least hau no ngiuka na hakorwo hena gathina nitukuhota gufuatirira na tumenye ngania nwe wa gusavire muthenya fulani undu tuheana nginya ticket icio cia kiria ndenda nguhe kanyaga kauge uhoro niguo tuthie uguo tulikireirie ni thengiu muno ni gukorwo ni mwahe mweke guka kwerethera andu uhoro wa mitaratara iria twinayo ya kurogota igoti thini wa Nairobi na nitukuria andu othe maririkane ati waiver ya land rates irathira tariki 31 mweri uyu koguo wina thiku ta ungieheria thiguku wina thiku ta 8-7 uguo koguo andu ni marorio marihe magoti mau na no ngwenda kwendekithiria mwiroreri wothe wa Kameme Christmas njega na 2026 igukorwo ina umithio wa njira nene muno no na aruti twa wira othe a Nairobi haria mari no ngwenda kumendekithia Merry Christmas na ona mundu wothe uria giturihaga igoti. Alright. Asante sana. Nitwacokia ngatho na ninjui no tulikaraga tukiaranagiria tugagietha ihinda tugakimenya ni atia Nairobi irakira matoine ni case. Na ithe no kuo tuli. Koguo ni tugukienda guikara tukimenyaga ni atia maundu makihana. Na ni asante sana. Ndiwe kana alright. Thengio muno muno twina muhotani wa rucini ro mothe kiuria kiria tukuranagia niguo tukihote kumutuga na ndiramenyithio riu ni tuonete muhotani agikorwo no tunengererio maundu makimwigie ritwa riake na maundu macio mangi. Alright, kiuria kiria tukuranagia rucini ruru rwa umuthi ni okorwo no uhote kurikia slogan iria ikoragwo thiini wa kana itwaranaga na uhoro wa mucere wa jamii where dash begins na ugubatie gugituma anja yaku ritwa riaku na kuria uri mundu gwitwo Dennis Dongo kuma Kasarani namba yake ya betina 0707 ekarigia na 554 kuhana atia Dongo Dongo neturanyitana neturanyitana kuhana atia Halo neturanyitana Dongo